Salama ndugu mpenzi msikilizaji wa Language Booster TV, channel inayokufundisha lugha tatu muhimu, na kukaribisha sana kwa somo la leo. Mimi ni mwalimu wako Eric Una, ni mwalimu wa kufundisha Kiswahili, Kiingereza na hata Kiswahili. Sasa nimeona maombi ya watu wengi sana wakiniomba kuwafundisha, na sasa hivi naanza na somo la pili, jifunze Kiswahili. Leo tunaenda kuangalia namna ya kujiundia sentensi yako mwenyewe kamili na sahihi. Uburyo wakora interuro ngufiya kandi ifite ubusobanuro, ifite message, ifite ubutumwa. Niryo somo tugiye kureba uyu munsi, jifunze Kiswahili, somo la pili. Tunaenda kuangalia nafsi za Kiswahili. Nafsi za Kiswahili. Nafsi ni muhimu sana, ni somo la msingi. Kama unataka kujifunza Kiswahili, kwanza sikiliza, fuata somo hili. Na ukumbuke kubofya subscribe, kisha uweze kupata ujumbe wa kuwa kuna video mpya ambayo imepakiwa hapa kwenye chaneli hii. Sasa bila kupoteza muda, hebu tuanze. Nafsi ni muhimu sana, ni jambo la muhimu sana. Nafsi zinaonyesha anayetenda tendo fulani, anayetenda tendo fulani. Nafsi nizo ikitwa nafsi, nicyo kintu kitwereka uvuga, uvugwa, ukora cyangwa se werekejeho igikorwa runaka. Nafsi rero ni ingenzi cyane ko tuzimenya kugira ngo twige gukora interuro yuzuye kandi isobanutse neza. So nafsi mu kinyarwanda cyacu zitwa ngenga. Ngenga, nafsi, ngenga. Katika kinyarwanda tuna nafsi tatu. Mu kinyarwanda dufite ngenga eshatu. Ngenga eshatu, kandi ngenga izo nizo zishingirwa mu gukora interuro, mu gutondagura inshinga runaka. Kuko nizo ziba zigaragaza uwakoze, uvugwa n'indi wundi. Nafsi katika Kiswahili pia ni tatu. No mu Kiswahili rero nafsi ni eshatu. Nafsi ni eshatu. Zombi zikagaragara mu bumwe no mu bwinshi nk'uko biri mu Kinyarwanda. Nafsi ya kwanza ni mimi. Mimi, uko ndi kubivuga niko bimeze, ni mimi. Nafsi ya kwanza bwo mu bumwe, katika umoja, mu bumwe ni mimi. Katika nafsi ya pili ni wewe. Wewe, mimi, wewe. Mimi, wewe. Nafsi ya tatu ni yeye. Yeye, yeye. Nafsi ya tatu ni yeye, ambaye hayupo hapa. Yeye. Mimi, wewe, yeye. Mimi, wewe, yeye. Yes. Kuna nafsi tatu katika umoja. Mimi ni njyewe mu Kinyarwanda. Njyewe, uri kuvuga. Wewe ni wowe. Yeye ni we tutari kumwe. We tutari kumwe ahangaha. Yes, izo zitwa nafsi. Izo ni mu bumwe. Izo ni nafsi zo mu bumwe. Mimi, wewe, yeye. Mimi, wewe, yeye. Katika wingi, iyo tugiye mu bwinshi, mimi igihe turenze umwe turi kwivuga, excuse me, igihe turenze umwe turi kwivuga, mimi iba sisi. Sisi, 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 twebwe. Sisi, twebwe. Hanyuma wewe, niba yari wowe mu bumwe, mu bwinshi zaba nyinyi. Nyinyi, nyinyi, mwebwe. Nyinyi, mwebwe. Hanyuma we niyo yeye ariyo we. We mu bwinshi ni muba benshi tuzavuga bo. Niba baba benshi tuzavuga bo. Wao, wao, wao. Yes. Mimi, wewe, yeye. Sisi, nyinyi, then wao. Sindio? Hizo ni nafsi za Kiswahili. Iyo umaze kumenya rero izo nafsi, umaze kumenya izo nafsi uburyo zikurikirana n'uburyo ziteye, mimi ukamenya ko ari njyewe, wewe ikaba ni wowe, yeye ni we, hanyuma sisi ni twebwe.
hanyuma nyinyi, mwebwe, wao, bo. Tutari kumwe hangaha. Iyo umaze kumenya izo nafsi rero, igikurikiraho ni ukumenya ese buri nafsi ni akahe karango kayo kafatana n'inshinga mu gihe ntondagura inshinga. Reka dufate inshinga kupenda. Inshinga kupenda, kitenzi kupenda. Kupenda ni ugukunda. Kupenda. Turifashisha igihe kiri uliopo, wakati uliopo. Tutatumia wakati uliopo. Reka tugerageze dukoreshe wakati uliopo. Dukoreshe igihe cy'indagi. Wakati uliopo irangwa na na. Ubwo mu yandi magambo nzavuga nina. Mimi nina. Mimi nina. Wewe una. Yeye ana. Mimi ni. Mimi igaragazwa na ni. N'akajambo ni. Ngahita ushyiraho na ya uliopo cyangwa se akarango k'igihe. Inshinga igomba kwitondaguyemo. Navuze ko duhereye kuri uliopo. Hariho ibindi bihe byinshi, ariko twebwe turahera kuri uliopo ivuga igikorwa gisanzwe kiri kuba ubu ngubu. Mimi ni. Mimi. Mimi nina. Wewe una. Wewe una. Mimi ni. Wewe yeye a. Unasikia? Mimi ni. Wewe yeye a. Sisi tu. Nyinyi mu. Wao wa. Mimi ninapenda. Mimi ninapenda. Jewe ndakunda. Mimi ninapenda. Wewe unapenda. Wewe urakunda. Yeye anapenda. We arakunda. Sisi tunapenda. Twebwe turakunda. Nyinyi munapenda. Mwebwe murakunda. Wao wanapenda. Ibo barakunda. Ni nko mu Kinyarwanda bifitanye isano. Kwiga Igiswahili ntabwo bigoye. Kujifunza Kiswahili ni rahisi sana, kwa kuwa Kiswahili kwa Wanyarwanda kinafanana na lugha yao. Kina uhusiano wa karibu kati ya Kiswahili kina uhusiano wa karibu na Kinyarwanda. Kiswahili gifitanye isano ya bugufi n'Ikinyarwanda, kwa kuwa lugha zote ni lugha bantu. Kubera ko indimi zombi ni indimi zikomoka mu muryango witwa indimi z'ikibantu. Right. Kukiga rero ntabwo bigoye cyane. Kumvikanye ko numara kumenya izi nafsi uraba ushobora kwikorera interuro yawe bwite rwose. Okay. Mimi ninapenda. Wewe unapenda. Yeye anapenda. Sisi tunapenda. Nyinyi munapenda. Wao wanapenda. Sasa unasikia? Somo hili unalisikia? Bofya subscribe, share, like na hata utowe ujumbe wako katika comment. Unaweza kupendekeza somo tutakalofundisha, watubwira somo tutakwigisha. Unaweza kuuliza maswali, ushobora kubaza ibibazo. Unaweza pia kutuambia maneno ya kututia moyo. Ushobora kutubwira n'amagambo yo kututera imbaraga, yo kututera akanyabugabo kabisa. Mimi ni mwalimu wako Eric Bunani. Nakupenda sana. Tuendelee. Twifashishije inshinga kupenda. Iyo ku yikureho usigarane igicumbi penda. Icyo gicumbi numara gukora akarango ka nafsi, ugashyiraho akarango ka wakati uliopo na, ubwo igihe gisigaye no guterekaho iyo nshinga yose. Icyo gicumbi gisigaye wamaze gukuraho ku. Mimi nina, ubwo agace kare gasigaye ni penda. Mimi nina penda. Wewe una penda. Yeye ana penda. Sisi tuna penda. Nyinyi muna penda. Wao wana penda. Yes, hiyo kilikuwa ni kitenzi kupenda. Hebu tupate mfano mwingine wa kitenzi kucheza. Kucheza ni gukina. To play. Gukina. To play. Kucheza nimara gukuraho ako karango ku, iyo ndangashinga ku au kiambishi cha kitenzi ku,
nikikiondoa mzizi utakuwa cheza, igice gisigaye cy'igicumbi kiraza kuba cheza. Ubwo rero biravuze iki? Kuri mimi nzavuga nina, nongereho cheza. Mimi nina cheza. Wewe unacheza. Yeye anacheza. Sisi tunacheza. Nyinyi munacheza. Wao wanacheza. Vizuri sana. Hiyo ni muhimu sana kwa kuwa sentensi katika Kiswahili na Kinyarwanda inategemea kitenzi. Sio lugha hizo tu, na lugha nyingine. Kitenzi ni muhimu sana katika uundaji wa sentensi. Si ndio? Ukiwa unaweza kutumia kitenzi fulani kwa kutumia nafsi sahihi, utakuwa na uwezo wa kujiundia sentensi yako mwenyewe. Numara kumenya gukora interuro wifashishije zino ngenga ukayikora neza, uraba umaze kumenya igiswahili cy'ibanze. Niba ushaka kubwira umuntu ko umukunda, uzamubwira ati ninakupenda. Niba ushaka kuvuga ko ukina umupira, uzavuga ati ninacheza mpira. Mimi ninacheza kandanda, football, kandanda, football, mpira w'amaguru witwa kandanda. Mimi ninacheza volleyball, nkunda nkina volley. Mimi ninacheza volleyball. Volleyball mu Kinyarwanda, mu Kiswahili baritire mu Cyongereza volleyball, ariko mu Kiswahili tuvuga volleyball. Si ndio? Wewe unacheza mchezo wa vikapu. Wewe ukina basket. Mchezo wa vikapu ni basketball. Mchezo wa vikapu. Wewe unacheza mchezo wa vikapu. Mimi ninapenda chai. Wewe unapenda uji. Yeye anapenda maziwa. Mimi napenda chai. Nkunda chai. Wewe unapenda maziwa. Wewe ukunda mata. Yeye anapenda sharubati. Iwe akunda ji cyangwa se umutobe. Sisi tunapenda maharagwe. Twebwe dukunda ibishyimbo. Nyinyi munapenda mihogo. Mwebwe mukunda imyumbati. Wao wanapenda wali. Ibo bakunda umuceri. Urumva ko wamaze kumenya izi nafsi, gukora interuro biroroshye. Nuko guha inshinga ukamenya ikisobanuye. Nza gushyiraho video isobanura inshinga zitandukanye z'ingenzi twagombye kumenya. Hanyuma nurangiza bigende gute? Nzahita ngushyiriraho uburyo bwo kugira gute? Nzahita nguha uburyo wakoresha izo nafsi neza, ukora interuro yawe bwite ukoresheje izo nshinga. Intambwe ya mbere yo kumenya igiswahili ni ukumenya izi nafsi nuko zikora. Wamara kumenya kuzikoresha, ukabutangira gutangira uteye ikirenge mu bandi bari mu ntambwe yo kumenya igiswahili. Kandi igiswahili biroroshye kukimenya. Ndizera ko niba wakurikiye isomo nta gushidikanya uzamenya igiswahili mu gihe gitoya. Kandi uhereye kuri no somo ry'ibanze, twize gusuhuzanya, ubu twize nafsi gukora interuro. Kwa wabwira umuntu ijambo, niba ari kuandika ninaandika Kiswahili, niba ari kusoma ninasoma Kiswahili. Mimi nina njyewe ndi kugira gute, ukawahita wuzuzaho iyo nshinga. Ubwo rero ninakupenda sana ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Channel hii ya Language Booster TV itakusaidia kujifunza Kiswahili, Kiingereza na Kinyarwanda. Subscribe ili uweze kupata video zote, upate ujumbe kuhusu kila video inayopakiwa hapa, na uweze kujifunza. Wakati ujao tutajifunza masomo mengine mengi sana. Ukiwa unataka kujifunza Kiingereza, ukiwa unataka kujifunza Kiswahili, ukiwa unataka kujifunza Kinyarwanda, channel hii ni channel muhimu sana itakayo kusaidia. Mimi ni mwalimu wako Eric Unani. Ukiwa na ujumbe, ukiwa na swali, ukiwa na maoni, ukiwa na maombi, tuandikie kwenye comment, na hata ushirikishe pia video hii kwa wenzako. Gerageza sharing ino video kuri bagenzi bawe, babwire ko hari gahunda yo kwiga Kiswahili, hanyuma twese tujyane. Nakupenda sana. Tuzasubire muri comment nyandikira kitenzi interuro ukoresheje inshinga kusoma. Kusoma ni ukwiga cyangwa se gusoma.
igitabo runaka, nyandikira interuro irimo ijambo kusoma ukoresheje nafsi nakwigishije. So nakupenda sana, kwa heri.